Ingdengkrehini Lavab Duisan celebration Pran Pratishtha of Buddha statue Amai Kepado. Jirsong Tharekri Club Pen Cepatil Pi Ponsi Richo Hidi Pachu Aklamalong Ingdeng Pho Kalatang Joysing Bay Lapen Anima Ing Tipi Amen Pen Football Tournament Kepachu Angdum Kiti. Nijang Karbeno District Press Club Pen Cepatil Pi Ponsi National Press Day Katalon Pon. Bangsomai somye ganpa rongkut selawar rongpi arong-along si kepadopon labang somai Purbanchal Mahayana Buddhist Mahanipa Association Karbianglong aro atumsi sipatri ponpen maipu LB Tamang lapente kongchun bang tek Tamang atumsi jalen pon labang somai kepadopon laki Buddhist adarom ke kroy atum an Buddha Jayanti mate Buddha amhang ke thek arni pachaton don si bang somai kepado lapente bang somai along Buddhist adorom alam an pada Buddha akai alamu hehu cethan pajermi pon bang somai kepadopon Apharman along Chief Price Acharya Sangge Lodu lapente arisang homate monks atum West Bengal pen awangsi nang cetong don News Text Report Kabi Daily News. বুদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোক হওঁ তামাংবিলাক অসমৰে হওক বা বিশ্বৰে তামাংবিলাক বুদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী হওঁ আমি এই আজিৰ কাৰ্যসূচীটো যেনেকৈ আমাৰ এটা আমি সকলোৱে গম পায় যে এটা বুদ্ধ জয়ন্তী বুলি পেলাই এটা প্ৰগ্ৰাম আছে বুদ্ধৰ জন্মদিন আৰু এইটো আজিৰ যিটো দিনটো এইটো বুদ্ধৰ জীৱনৰ যিটো ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তনৰ লগত সংলগ্নিত এটা তিথি দিন আজিৰ দিনত আচলতে ঘটনাটো কি হ'ল গৌতম বুদ্ধৰ সময়ত আজিৰ দৰে ৰেলগাড়ী নাছিলে মটৰ নাছিলে ৰাস্তা পদূলি নাছিলে খোজকাঢ়ি তেওঁলোকে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত বাৰিষাৰ সময়ত তেওঁলোকে 3 মাহ 4 মাহ এক জেগাত কেম্প কৰি পেলাই কেম্প কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে তাতে তপস্যা ধ্যান ধাৰণা কিবা নতুনকৈ গুৰুৰ পৰা নতুনকৈ ধৰক মানে যোগ সাধনাবিলাক কৰি পেলাই আকৌ নতুনকৈ এতিয়া ছিজন লগাৰ লগে লগে আকৌ নতুনকৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে এই দিৱসটো মানে এই নতুন যিটো ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তনৰ নতুন দিনটো এই দিনটো আমি আজি পালন কৰিছোঁ Abar MPWD Board Chairman Kai Longki Be Apia Po Amen Pen Kadetang Joysing Be Lapen Anima Ing TV Along Letum Amen Pen Ingdeng Pop Football Tournament Angdung Kiti ke Patupon Bangso ke Patupon Along Angdung Kiti ke Patupon Atim laki Richo Football Club Lapen Ding e Football Club Atum Mangbong si Patu Cedan Pon Bangso Angdung Kiti ke Patupon Along Tim Mangbong Pupu Atim tak ke Thek Ser Ajok Gol Cipiun Ang Vedadlo Ke Patubo Mahut Tim Niang Bong Gol Cipiun edat ajok penalti ke tur pensi kerem khai cepatini ponang lo bangso penalti ke tur pon ahot dinge football club atom gol ni pi pen cepai pon si kecengsi anong tangka suri thongkep lapen trophy cepalong pon lapen adun tu anong richo football club atom tangka suri koi lapen trophy cepalong pon bangso ingdeng pho kaletang joysing be lapen anima ing tipi atom football tournament ke bi pon along highest score mate goal kipi thek nai abang pulake topon ronghang ahin pensi nong e chepalong pon lapen best goalkeeper dinge football club atum ahin pensi chepalong pon bangso ingdeng pho kalatang joysing be lapen anima ing tipi football tournament ke patu pon along alohi sar puaman pen kachetong dun thon sing terang lapen chopha lohi pen thong ter on around rongpi Longki Be Binod Timung VDC Chairman Noren Kiling Bokula Municipal Board Chairman Hemsing Teron Langpher Mondon President Dorsing Rongpi Lapen Rongasar Sorkari Gambra Lokhon Terang PDCK Songbijit Ing Ti Kathar RSA President Sarat Pator BSA Secretary Bhubon Tokbi Wellesley Terang Lapen Jirsong Tharekiri Club President Secretary Lapen Penangan Ketheki Ding Atum Chetong Don Pen Cultural Night Setame Kilun Kikan Ajai Mek Jirsong Tharekiri Club Ahin Pen Chipa Ponsi Cultural Night Setame Samjin Pen Padopon Walong Komachi Pen Jirsong Sana Report Kabi Daily News Hajar Hongkep Lapen
kirema agro bapan ke hajaring ko lasinon nang ko apeng apana pigono ko ni ningang kilo lapet ko kilo kasi ani weng pen nating te pinisi ki jutsia ni ke duoi golo lapen aku ani kanang pen mata elok lo te pinikana las pini ani si amu atene amu ke ong kasi ni tumta nililok hai pen nilini amen pen sila aku pon an mong na chitang pon nilini ngaro kalitang joshing de lapen kalitang animai kipi alang litum han pen nilitum arong ameka song japu lo long pelo karbian long pelo akai long kibe lapen alang li kote rulen be alang litum aning karong ane kaking sampen ini la ambing kiti la ini hang next alang lo pen nilitum ke ningarong lo ate ladang nilitum arong Amerika ratung ta ke pathu kunoi don rap di opposite pi gato bem ta je theklong lasi mono pita alang itu ke pathu amu alang itu mahin pen son klepor bombo minta thil ningarong pi ke hai la long ki be bo chairman alang li pilingan ningkan ko itu pi appointment te ka pathu we ki me tum ban ka pathu ko kan ye pa alang li tama khabar masolang be pilo tapi nilidak theglong lo je kachapate ti malong gitu clear tum ban te theglong laso te no ko te ladak ke pathu hina tholang tenang tin thogi tapi ningarong lo ni ladak ये सेक्रेटरी हिन पेन अलांग ली इबे बदले सूरी full time bachu lo full time de la bu tim da 00 sido kala 00 sido kala full time da amasi bachu da chithal ni ong si tribrigal pen chitona kala tribrigal chitur pen nitum bang rem det pus dai tum ningo ye moye pran itum pansu sei kabor I thuji apan itum newar ge ba itum labang surrender de itum langsung saya yang pale dim hai tum bori subu itu el secretary president tum fanda rupon buji athe nimi tum fan nohok le pathu dami pusi dami ni tum anta aprang nang konbom lapen ge secretary president anta lan su se si aprang nang pa ponjian si nang bori pon pitha pusi ako chupudhulo ni tum ahin pendang Pinik phai kuni ni phai Kritrok arni National Press Day arni pachaton dun si Nijang Karbeng District Press Club pen chepatir pipon si Tumpreng Singrong Hang Memorial Park Forest IB Asai Hem along Bangso National Press Day talon pon Bangso katalon along Nijang Karbeng District Press Club amai pu Daniel Inghi pensi mai chepahem pu pon Bangso ajai mek along alohi aman peng pen Nijang Karbeng Deputy Commissioner Srimati Krishna Borua ACS chetong don anparta senior journalist lapente cricket home press club pherangki klembang phudo antum chetong don bangso jai mek along pen Nijang Karbeng district press club ahin pen DC phan panong sipin por alosetam pipajer pon lapentu senior journalist atuma phan setame senior journalist award setame pipajer pon nasonsi pini bangso amai long bang pharo sose pherangke klembang atum chetong non si aler alon pen mai pachon pon nongkam mukam pen humson be report Kaiwi Daily News. So that the positive news of these districts comes out in your channels and in the newspapers and in the print media. So that is my honest request, and always be truthful to the society, to our community, and best wishes. Thank you. Regarding say youngsters are getting attracted towards these drugs and other psychotropic substances. So from our side, we are doing already this awareness in the schools, and also we'll be doing it later on, maybe after this month. We'll be doing each and every school, so not to fall trap to these substances. So for this, we'll be taking help of NGOs and other organizations who are there. So we are having a discussion with them. They're willing to come over to our district and they will help us. And also on many issues are coming up in the judicial court. They have informed me regarding
many POXO cases. So these two issues we'll be definitely dealing with this, and that is the main agenda for us right now.